Sekan lago orang buangin. Mula sekan gong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune yen bonyak kumpul aja makejang makedekan meico-icoyan bini saru biar kedek muka langkel sing ada nguruang yen jumah di suang-suang buri kedek budoh orang jadene makejang budoh iraga budoh nih wale budoh sekan gong budoh dah dia sing budoh udiang pedang-pedang makedekan Yen ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan pen dari jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak ngasih bleh, sing lah panak bleh. No. Sing makejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek gua wake sing lampugan. Iraga berpikir harus iraga panglapana. Pangada manipuan nyemak ngai panak nenem lione. Bos belah gede-gede kewang ngatur, anaknya punya makejang. Ajak ngomong kangen kau saudino. Berpikir pandai lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan Kisidang aja Sumatera aja nggak dua. Harus siraga tua harus otak jalan. Yang Jumat kumpulan lengah rebut panah. Sulawesi yang dua. Badung yang musik. Raga saya maturan nasi cering itu betara. Suweca landas widine mulai makejang. Ngabepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene ngabepe sesne tanang nih. Dia tata duduk mulai gigi kena bol. Keken dia ada dimulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, empang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini kita pasang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nih bumi ini. Aneh paling cindika ngomong, bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak botuo kena nyenan sing ngandonya ngurungang bapak. Nah, kayak ini otaknya jadi adokan. Kisi-kisi yo. Menekan ya anu. Bapak, adab ya abdi ngebina tugal lah. Aduh, itu kita pasangan, wayan lekan bekal abeng ya. Apa yang setiang saya mau bekal abeng dibanding jang di abingnya anyut lantas. Wih, saya rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sangkala jadi sing ramang makin dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke itu. Yang penting iraga segar. Mati raga ngebin. Sing kuangan celebongkak. Asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak. Ngajanang ngelodang. Bisa bangke tetal celebongkak lah sini. Wih. Buyut di bantingnya. Wih, nih. Lian kini dolar polon cia. Wih. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyena jadi betul. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit nat cia. Yudana gelagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Raja wawawewe, rakyat wawawewe. Kengken bener cangken ci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Ya. Kelak kemendang. Wih. Dabda abang aja. Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngerobro peyang pakut. Sami pajang pasang pakagel kejang. Wih. Sering keliling mani coba jang. Mana melingge samnya? Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Jepit ke belengan lagi. Yes aja. Nyanan jepit ke belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Bentar. Ya. Kelak kemendang. Tapi itu. Sedangkil.
Nih. Mami dan Nugra. Mami dan Nugra di tiang barakan lu ngocokan ewo. Ayo. Ngomong kencang, lah ci cangkil nyen. Nyen gitu. Ci, Cang matakon kencai. Ne ci jelema pu buan cia. Cang jelema, yang jelema cai ngelah popina, ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, pungut ceplas-ceplos doang. Unik cang boleh. Lu agung kan modal ci cangkil cang di buria. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, cangkil nguntul. Kira zaman jani raga sebagai manusia. Tingkatkan kewaspadaan. Mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu didon. Wah gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelah kermedal nih. Aduh sakit gede dolar ya boy. Belang pasang bekerja. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang bekerja. Gedung pagut mimo lodek. Ah, banyak-banyaknya atur. inge sapu napi. Ani nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Naglah kermedal ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh baten setenus. Kena bunga dolar. Mami tang lu gere di tiang. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe. Nyantosan cai. Di sampune cai modal. Meja semua. Kadang dolar. Kalau untulang mesti sakit gede. Orang tak bisa belajar mesilat mekejang ada yang kemarin di mana. Kena juga kan? Beriri. Yang beriri cang kepone. Tegarang. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengah jelas di desa Pegambangan. Ulian ada ngenon. Dijajang mani. Dijajang mani. Ah sabar nes nih ya. Lautang. Yo mangga. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain Pak. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan?
barak ibu. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau betul. Tadi kena medal tung ingin jet kena ciken. Senung ingin jet cai. Dia nungguin dolar. Lihat saya atuh besuh. Petawang jet timpal nunggeng masih bobor. Kengken menancang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Sedang nyadang. Banyak kalau nyadang di sore kasabak bener. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Termulak kedes sebetulnya. Kena ciken kian. Kena ciken kan. Kene na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Menggedi sendiri. Suat jadi. Cai pecat lah. Suat cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuka kan cai. Menggedi ci. PHK ci. Menggedi. Jangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doang ulat tanah. Pada kata kan mungkin sing keberatan. Paling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane puntag pantegangnya magae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jaran. Paling kene aku dewek truno. Kebebasan masih betul. Lalasan je. Begedi. Jangseng pramasuka san kenci. Jangseng perlu kan cai. Begedi ci. Cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di ngoyong dini masih pesu ben. Salin nase ya. Nya nyampe tang menuju ke dok mesti kaluk-kaluk kan. Rago ada parakan kene. Memang raga dasar dari rakyat. Gampang diatur. Diperbudak. Mulai, oke mulai. Kesempatan. Bulan kerjakan. Macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya. Jangan benar-benar nasangnya kaplok kenci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ini ya. Man, ulan munyin saya ini. Oi, truk, melang, dadabang, gelakar modal, kedong pagut, lodek. Simu lodek. Oi, pasti ini dolar. Lekar balas dendam ke etek kan. Tanya dong. Daya kok boleh beten sedut kuat ya. Waduh, mami tang lu gerak. Sakit gede caya. Woi, ingin. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Dua gong ngejijet. Ah, Sing iwasenci. baik. Ngelamate agon gino. Aku nule. Ngelabungut agon gino. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nule. Kumsumsi melulu. Apa sing kudang-kudang? Man, Cang tundung macam PHK cang. Oh pudak-pudak hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Gelah mangale parakan datang. woi, Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang nage-nage sing Sing Jani ada kalah. Mulai cang. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Ah. Yen cang len, Bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan dua gong lar makati. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Hang bedikan urusannya dia mekar.
Bro yen cang. Polos ae mbane. Polos. Keadaan terjani yang dewa ngale gawe yo. Man maksud cing ke. Kene nak kelar. Dok itu angan carane. Berarti cijek ngusir cang uli silep cido. Cim kengken ya cang. Nyamo. Menyamo. Yen bo menyamo dek itu nak carane. Man engke maksud cing engke. Cang ide bantuan. Kengken jalan keluarnya lah gitu. Oh cing ide jalan keluar kan cang. Bener. Nah, Tahu menyamo aja cang. cang emang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu buta menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Jo jalan keluar. Oh padahal cang ngusir nih. Mesti nak ke jalan keluar. Jalan keluar banyak cang nu deman ada jadi dimarakan. Pasal tong tunda mah. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang bro. Nah. Cang matur ken wagung. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang matur ken wagung, cang sing nyak mutalang. Kena sini? Arus lagu aba-aban. Mangando aturan keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula? 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Haji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gawe ci nomblokan di gula udah 1 kilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu Jadi kene nak dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Jadi gini cang ide pes gini 100 duang dase. 100 tali nang 200 tali. 120. 120. Dia nak mau masuk itu coba ulah-ulahang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tanggung 20 Pak. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun aturan. Nih. Seratus nih deh. Tuh ben 20. Be ini aturan sing ada amah cang. Wah. Jejak sih sing aman. Man. Anak kandung untung nih sing aman, Bro. Apa untungnya sing amah? WC sing. Doa sing apa kok Cang sing amah, sing WC mesti cek entut dokena mah kalukan. Nah. Demi anu nah aman bekerja. Bantu bro. Pokoknya tunggu panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku cuma buang asup. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu bukas. Si benawa. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya subuh pihak kamu gede ya. nyaman di dalam pecah nah. Beli napi. Gelah tuh ngingin jet. Harus pecah. Pasing kadang biasa. Yen kanti teno pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu berkenal lah. Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Engke Mati. Dia jenung ngingin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang nang ngentut. Banyak sedon. Ajong belum ngocok sedon. Wentan nang ngentut. Jenek ben. Bapak baru irong. Ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Di tiang tuh gitu. Kalau nak berat. Aman, mak matiang. Malu. gelas sing matiang, yen gelah matiang banyak nyeng ngagung gelah. Nah, itu patut. Di tiang makin matur yang tunggu cokor dewa. Di tiang menyamut sarang Petruk. Tawan. Rumah satang mengeteh haemer. Ada. Gede bumbung gede nake. Bukan di lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah haemer. Sampun api antuk. Mang no kanton ada di tiang makaryo diki. Sarang nu memanjat. Inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Wih. Anu dua ngasuh dah. Halo. Lar, Ya, pes apa nih? pes kertas. Bertawang kan nih pes kertas wih gunang, pes apa? Mang no kanton ada di tiang. Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yen gelaman rezeki carjani 100 aturun cai medom kejang. Di Paman Agung 50, di Paman Werde 50. Sing sak kenyamanti berkate jalan sing man.
Nu beda setali lah. Beda setali kan lah. Kata jaranin. Man. Ien tan bang kata jaranin pun abi. Ujian tersaja kita kenapa dini. Ye, Bah ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jalankan resep mana, sing man, nu beda setali lah. Karena Gusti Agung setiman itu Sing dadi, meniki jual setiman kan buat sing dadi, nak coba sekat ukur. nak ampun kelas mau kejam mau cacat gitu kan. Ampun dosa. Lengah sih. Nah, orang gini, memang dia, kah dia. Bar, Ya. nak ngilang KKN cinekang KKN, tawang ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adalah ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes bumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Panda cai dari gad-gad ini dipuri, magedi cai. Gelas yang perlu ke cai, gelas yang perlu ngelaparkan. Jam Magedi. sing dah diketekang hidupnya jadinya. Kaden man dua ngaso ada milu medunung. Nyak sak di betung ini jalan keluar betul. Jeng nyak dah mekaci je mekat. Kira aman num kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini? Tungang begitu. Jelar, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas sana nih mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat, pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum dong pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajak nang ngeloda. Jek dong ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi bang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisin jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisin jero laku. Ragu sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek ini nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belak kopeng nih. Nah, Ya mau sekolah belak ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis deke. Halo utangin. Halo ya kan? Si matur kene ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Jak udah ngepes. Seselah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jani kene lah. Bang Sencang dak cai ngabo gagah dipuri. Ada penjelek kan? Jelek purine. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Nah, Sudah ngobang-ngobang sih jadi Sur jangan apa. Saya aja sih jadi Yen kalian buku jadua bisa radio ini nampak dan cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sini lengok? Menang tuh. Wah. siap. Siap.
sing eta sing nyak mereren. Pakai temen api itu. Raos becikan. Benar dari marakana. Cijeng bisa sana biaji bukan nikeng lo neng ngalangi dewa ngale rabi neng coba kuda semetona ngaji dewa singnya jadi kang wang coba kena dewa ne ya dason panjang Ratu kemuliaan paduka betara dua neng kudu dipanjang paduka betara panjang nas bausan madone dang paduka betara ngawasin dua neng ngomangkeun pake uang madone Ratu pedor pendidikan nasa Cijak benyol Pakai sabun ikian tuh. Jak mangdo jenar mangdo jantan bawasan kan tangkel malu becek lah kan nake bawasan Itu yang nanggil Haji. jangan tolong Haji mau Haji. Doreng kelaknya manehna sabuniki mantuk lungo dono titiang dari rajo kedan maneh. Den malu. Awenan putrang lah mare tangkel na ijo ireng jai. Maklecang. Oh matajan. Inge. Ipetruk milu masih matajan. Inge. Iya namun tuh sekan baos lah sodang uruk kalau putrang lah kematajan. Sawireh ceneng bagus subuh matan dhuwur yang jag matajon dengan urung teh insap dari ceneng ke gamelan ceneng. Bane ditiang dados padakan yang jadi rengang ditiang dados baik uang ditiang mati kan ditiana makin Sing bagus. bangsa penel ngendiang ke Petro jai dolar ji Oh, Haji ini sing kendiang ada rapi Haji ini kendiang lasoma Sapa siro dadok Ya dason panja Haji primo ngen Haji mantu Nak mulan misi cerosi dewa. Dia namun tuh sekan bawa sajid kini dewa sud pesannya nih dewa mata tajaman sawireh dewa subuh madan bur buka jati. pedukuan Mayasari Aduh, ada lo widangan naga goma gelah widangan. patut Lihat jalan itu. nah makin kan pada wocok sana Motor dan dados. Ngejalan suka ban kemu. Makanya sabun api tuh. Kemudian kewah pada dewa ngopi kayun. Dia likat margune tuh ada kuda haji ini tuh dewa linggih pangsi doy dewa rauh itu nih. Kemudian tadi dewa sempat Ya nasupun ke semua di tiang lungsur pamit di kuda ngaji ini lungsur di tiang dagingnya di tiang mau cicingah mereka memargi dewa pangmelah-melah panaji lah karena tiang pemargian dewa di pemerajaan agung pangkedeng ban para ke dewa bukannya dan haji ngaku ya loh ininya iwawuna lincir wikan nyen jeneng asal baukut haji mesra makin satu komentan bicuk kuda mau jarannya mamo Dika bakal Oh. inge jarannya mana inge jarang lama lu gimana inge
Ngelasan bunga nada habesek bukelo ke sumur gati gak bersama deh. Ngolas ngati pesan. Sing taen yen bani kapinang dewek gua. Asing oren setatu tuh dina dumadang. Anak meme ya, dia jaga sangat ngajong dewek tiang kengkin mi. Jele melahnya nerang masih bawa kodan meme. Sangat kemulannya nak orang makin dari sejabaning meme jalur. Ia nunduk itu saja mi. Kewala bengong saja tiang nepokin meme bosan. Nanti bengong ngomemel meme pedidian. Nah apa jadi nih raosang meme? Kangen kau dengan tiang raos meme nih? Nah ada apa demi? Meme nak mekengan busan, mekengan untuk apa? Ini diabian, biu pada cingakin meme, subuh pada tasan, ben mani, sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu. Iya nunuk itu, sing nyanang meme sumandang saya, keginan tiang nak nunuk itu ngajak meme di pono. Ben sikne yo, yang dadi teh sangat pengidian meme ini. Adi saya udah negakin gitu ya. Banyak saya negakin kapal-kapal. Kene sanya. Bang sengalan cat bangkian neganjaran. Tegolang bu di punya kayu ini gede samping pondok meme ini. Ada punya kayu? Ada. Mana? Dengudiang soleh jadi mi. Jarang bisa memunyai lemah jadi mi. Bumi pokoknya ganjeng saya kena ban munduk aku gitu. Aduh. Meme. Di subanet lak takang tiang teh anak ini me. Jadi cara ogong berjalan me. Aduh ogong ayo ogong jalan. Sing tadi pewadan begitu sih.
diolas me. Apa nepukin lu? Ada dugengang me. Bro, si orang dugengan. Ya, wah. Sen tawang tukengang ni kento. Awan lo. Kengken. Tukengang Anjang lo lek-lek ada bang. Laya pasang dugene me. Aduh, apa toko banyu? Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kanton merasa-rasa sikian kejang. Yen enten iwang cokori dewa patut gusten dijang sakyang puri. Naga gombang nih. Sakyang puri naga gombang. Peranin naga gombang lah. Aduh, loh, gusten meme gusten donang aja. Kancer ke hampurayang dijang doneng neme pisan. Bener kan? Adim tungang gitu penekan aku. Wah, lengah nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampurayang pisan ratu banget. Bro, Lindo. Ratu langah. Oh, sen tawang ampun. Tabe na lo. Anak padang. Donang tungang. Penekang kerudungan. Lengah. Nekang boyo donang bidong. Ini benar tongosnya dijo. Mumpung beli deke mayolas, urenet yang ini benar-benar. Tongos nih? Benar. Saya senja pede. Tongosnya panawang lo. Ini tongos nih. Oh, Dini, Dini. di bangkiangan. Dini. Dini kone tongosnya me. Anjrek mulu di bangkiangan. Bilang-bilang tongosnya Dini sodang tiang Dini dong. Kenang doon at ini donang. Gede bayunya penekan. Jadi misi on bayune gede, bayune itu kengkeng. Bang Lung, anu sesuatane. Oke, do bang tengah di bangkiang tiang ini. Dini tongosnya Dini. Dini. Kan penekan lima ini penekan. Bebok lantang. Oke ini caranya dong. Seret. Oh. Kadang kuning manis. Oh. Hidung ini dong. Oh. Jag luwung di ketan bline sarang ngedos pinang. Dek itu nak elocan asin teman sih kedek itu aja. Jujur beli, Bang Bangko nih dong. polos beli. Ajan, jadi yo nyocang kene, macam ini. Mekejang sengaja, bencang pelek. Oh gitu. Kasih demen aja. Polos beli Oh, pil. Dini dong maksudnya melana ingat tangan. Aduh, wak bajang temer-temer aku besar kebajangan ini. Dina nyodang kancre, nyodang kancre ada bangis yang bangkiang begitu. Mani-mani yang nangkil ke puro, ke griyo, pangkit itu tongos lah. Kok bang kene? Lah, meme di Malung lendeng nih. Gua bahaya nih. Kok nih lu ngelenteng di malu? Nyenan bangun lenas. Oh, menjani geng-genang. Sampai yang Bisa seret. Kan luang dong. bisa aja. Ini apa namanya? Aduh, me, aduh, me. Kan nahyone kan disentangnya. Yang dalam Usa naik polos, yun kada na luwong kena yun. Do bangun me diolas me do bangun me. Do bangun na bang bekadong jangan. Ih, sudah di kira do bangun me. Sangat tangpes yang ada nang nawang. Masih sangat nyanyi kono. Lagu putra. Doneng neme cokori dewa na doneng di tiang meriki. Bang yang tadi tiang luk sama pangkit. Mereka kijang. Bacang makarya doyo angin nami. Ngai kopi me kemenang perabot mah sakit sa. Mengalir memo. Kiwantan ledang ang pisau. Oh. Para kanduene selang di tiang bos-bos tuh. Nih, Ini. $2 kar. Cisile kini meme. Silih akon keno. Ajang meme di pohon dulu kang sang. Lu kang sang. Ah, Meme ngelah bungut pohon. aduh, bungot pohon meme ini mah keloseng tayo tulukin sang. Sedang melaut tuh. Yang abang mesti sangat kadeh. Betul meme sing teh ada ngulukan sang. Yang apa sang? Abang Oh, gede sang ya nih ya. bisa ngedenang, bisa nyemikan. Nah, di sagete nyen ngedenang kempuk meme. Sendati. Sang tiane bican betalo. Tengat, Oh, tengah. tengat kunen apa ya meme? Awang leka preksan meme di pohon kadua. Yang gede tiang bareng.
Sing tadi barang-barang wak bajang. Man, ruang panang memini. Nah, Pani mendiang dini me. Pani. Jaluk serupa ini. Sopo jenenge Mak Yu? Wah, ngotaken sopo jenenge. Becik-becikan amat taken. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastani dia. Oh. Blelos. Kadena blelos kadena. Reja ini keras gitu nak dong diang ben takut mesti jedak gitu. Dadi ngorang adan ke gelas sing kengken. Ada jam ni. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kasuma. Lo kesumo. Kita kau ni mengadap Dan dipuri. aduh Putih gading. Ajak langit si kupi cocok. mangkin sapun api antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Anak lo demen kin gendengan. Tepuk ampunang perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak. Udah jam 10. Ada gending anak bajang, kaki saya 2. Gending pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum ajak jaga sekali nuna aduh lokasi balik Adi loh kesumo jagek cara bulane tulung beli jani sawireh beli memonong song sero lihat boy song sero membusan apa orang sengsara sengsara Oh. kaden song sero rusak ya kopi ngene Ratu dua Sane wangi yang tidiang Sampunan dengan Ratu duagung sane wangyang titiang cokor dewa ngarsayang dewek titiang titiang jadmo belok semalih ne kuste titiang Beli nyanja dan beli nih beli Petruk Beli Petruk Ken. Dolen ada wek tiang di jane tiang kusto Lagu tiang ngoyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus Aing sombong beli nih benyaca dewek tiangnya ya angkal galak loh menbusan apa ke orang tuh Nista nisto Ah? kaden kuste saru aja deh Adi ayo sampunangan napang raga Adi dibungkuk beli amarga dikang
Loh kesumo. Ne bungkung beli ini ambil pindah ke ciri terus nak beli tekani dewa mungkin loh. Duh, beli. Ken. Tunggu diang gede pesan duweni done beli. Yen gelentengang tiang lima tiang ini sinah ulung duweni done beli. Ben gede duwene. Bener. Oh yang gelentengang ulung duweni Ulung done. duweni done. Oh. Jajah tiang beli. Nih. Yang gede duweni done yang pasti ngulung ken yang beli mon. Kene lima tiang terus. Dekewa yang luas ke pura mubakti nepet negen ada kang sik. Nah besek lima tiang. Nyajam marogan ada bijak itu jekang wang angon. Ang suang menapen duweni done gede jang. Beli. Ken. Nejani tiang metakon kapan yang beli? Metakon apa? Beli ngelah bungkung beli. Ngelah Bungkung apa? bungkung arit. Ih. Agan tiang kena bungkung aret itu. Men kenal lo he? Bungkung mas, pang pakai cara duweni done. Bungkung emas. Benar. Rata lo bos bebeki tawang. Tadi bebeki rasa. Kelencang melima se. Cang ama cepok cang. Sekat mencepok beli medang. Bangko nih. Semangan cepok. Ini cepok, sana cepok. Do pentlu adanya pentlu. Apa yang lu kan cepok. Yang kita amat lo ceplokan. Ini mangkin pun api yang di tiang niki. Nah, terus sang, Bu. Merasa banget lima di tiangnya. Kemudian Mani puan lah mai bien ni cerikan ke bangla. Pang pas ngajak limando ni angon lah maluna. ini mangkin ambil Benar. cokor dewu. Ini. Bas kedenan tuh lo. Duwen idone kan macam lempung. Bab. Dan pidan, ida raonya. Benar. Ada apa picu? Duwenane sedang. Penyapas di lima tiang. Bener pang sing terus kene. Bang Ma- tadi gelentengan tiang. Lentengang tadi sing ulung duwen idone. Gitu. Ada kata kan pas abang ngak. Mekeluk-keluk bung eta. Apa orang setawang? Lu jelas meleng. Beli itu naik ulok-ulok kok tiang. Wes sing tanah Tiang sekan yang gunung. jangan sekan ngomong. Tak demen sing macam-macam man. Saya ngulok-ngulok beli. Merasa banget beli. Pas gede duwen idone. Nunas lu gro matur sisir di tiang ratu dagang putra. Sadurung itu tiang matur. Pinerian aksi sembah pengastun karan di tiang ringan kalau ngocok kami itu. Cara sunari ampuangin aku ini tenggelam. Angop saja lalu. Ada gelanyar. Gopo jeget atur utama. Ini bekaliglah. Sing antes yen nirgamang gelas sojo lo. Sojo di endut ngoyong sing antes. Cara lo jani di Ponok kan sing cocok Sing yang adem. ini lo ajak lah kepuri anggon kelah rabi. Nya dari rabi. Rabi, Ah. apa madan kedo beli? Dosen tawang lo. Si, Angkali dia nak agung ngar sayang. Benar. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. ini aja barang-barang mesaret tuh. Oh, barang-barang ajak mincukan gitu. Apa orang si tawang aja. Lengah. Ratu dagang putra. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan paling ngocok dewasa pun. Makengken. Pajangar sayang sikian di tiang. Kemauan ampura dahat penyerahan duit ini. Nintan presiden dagingin sapun api kayun paling ngocok dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Iya nak di kota di negari Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung. Pang suci pang utama. Kadang lo suka ada rabi nak lo. Yang dari rabi benar di puri. Dot kaya ada nengaya. Dot mebore ada nemorean. Sing megae. Cara dini lo landasan di gunung yang dot bener kaya ketukade nyonjon. Yang di puri sing. Di puri dot kaya di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak keteng, iya panas bisu. Iya ne gadang keteng, iya dingin bisu. Iya saklar ben keteng, lampu hidup. Boleh saja lo. Di puri nak soro mekledek kok nyang. Pokoknya ada yang beli. Kengken. Sang
saja tiang mapangideh kapen yang beli. Mapan beli semua makeloda di para kadem di puri. Saja kita buka pacanan di doni beli. Mula saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak di puri, nak sorong makledek. Menyen lo di pondokan ini, luas bono kaya. Semangat yang kedua ada nyonjun. Nah coba toh. Apa we misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh, jerok mesti. Ulung belah jon tiang beli. Iya, mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh, lo ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yen di puri, ngoyong. Teh. Aneh kadang, ya dingin. Teh. Aneh badak, ya panas. Lampu galang, teh. Si Dori, teh. Bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan beli. Wah, mas kita kan rugi negara toh. Sing lo maya. Gelah nih maya. Sing jelo maya, gelah maya. Kengken beli. Sing jelo maya, gelah maya. Diman beli nih. Gelah maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan tapi gelah itu maya itu. Makin kena harga nih. Ratu dah bang putra. Mungweng pas wecan palung ngocokor ne uring sikian di tiang. Iriki pacang kenang tiang ring papan di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampur dahan. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lok semuanya. Gumi apa dah nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Cina bang, gumi pegambangan. Cakurnya lah Cina. Jagur mesti Cina. Gumi apa nih? Padukuan Mayasari. Mayasari, nyen men. Kadang puri naga komang. Kayang kenyai hidup mati nyai puri naga komang lah. Sareglah lanu enak. Angguklah sate, angguklah lawar, sareglah. Oh, oke. Keren kan? Nah, Sengnya, udah. Nenten. aduh. Sekan sengnya. Yuk deh. Kadang nyen nih. Agong naga komang. Kalau sebutan. Aduh. Beli. Sampunang beli. Adi beli sampunan. Mungkin. Tunggu diang gitu tadi hidup beli. Kita yang kene no? Udah selesai hidup itu. Orang di rame ini simbongan. Kaling disungai jak ngelahin. Apa? Di kene sinawan nang lah nang bedek. Ajen pengangnya kok keco aja. Hei, cek gelut lah nana. Nana kangen. Sampunang mangkin rumah sampun. Atengan. Saya panan buang. Mengkengken. Kengken. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Yen yang kanti landas dong lo sapu dadane beli. Gatok. Tawang landas sampai timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di ni. Cikudel lah katen tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Rago nak bajang. Adono wani ngelesang klano apa buen di depan masyarakat, apa buen di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa kena. Sebone jajahin tiang beli. Menjadi kaget. Beli. Hah? Tidak. Beli. 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 Ini kengken gelap beli nih beli. Gelang. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadokan. Limone oyongan. Dia muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawan. Igis kayak cocok melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang mereka sangkan yang jejak tiang keliwat. Ada jajah, ada cang. Mengkeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kawawu beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang. Heeh. Kadi rasa urep tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Tiang. yang telepon, Tiang. yang listrik. Cak makanan, cak jajah, ada cang, cak tiang, geras. Tuh kayak gitu ben mesti getap. Ada cang ini. Hah? Apa orangnya? Cendek. Tadi ngesap cang dia. Apa orang lo dok? Kok
Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli sebongsa. Tunggu lo kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedingahang munyen anake. Oke, Cok. Ah, Ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah. Kajai kan jaga aku kini lo dia. Tiang subuh peragat mamunyi beli. Mau ngomong. Subuh-subuh. Ada sendirinya dia. Nyajang saja curap kopeng belinya. Binsam, jok siapa aukun. Abot ulene akade. Amang ke? Akade. Onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi keto, Ini apa bulune? mesti nyajang bongon. Aduh, juga galak-galak itu na orang. Sekan belina. Nah. Dek ben jak kurcang lagi. Jak kurcang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Biring apa tampak siring? Nang ngoreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang dan penyeruan Ya bongol, bongol. Jangan bongol-bongolan. Asal tadi ajak iges-iges aja keras-keras ya. Ngoreng lah oreng. Nah, kemudian ben takut nanti jejak itu ada cang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, ketampak siring. Siring, ayo. Keras. Jadi dia jauh melisah di jalan. Lena matone. Apa yang lele nang matone kena yang berdicu lah. Anyang-anyangan, senawang pelingi. Kengken beli. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ini daun dangin nih, ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan, memang basangnya. Ulian panas tuh basang beli nih. Bocah teh ulian panas nih. Menulian Anyang-anyangan cang ini. Pangilang, saya tadi memang. yang begitu, Ya cang sih. apa nggak? Anyung-anyungan. Yang saja lo ngiring kayang lah, sen di nana jadi juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah, sen pernah gitu. Pang matur kena lingsen malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nenek daunin kau yang teman paling ngecok ada Tengah. yang di tiang. Gelah pangwi bawo, lo kalah tomo. Mang nenek maciri kagungan paling ngecok ada. Yuk dia mau tamu pisan kayen paling ngecok ada.